Hustlers. Siveza ikhono lakho. Xhumana nathi on Instagram, Facebook, and ungakhohlwa to subscribe on our YouTube channel. Hustlers. Ningizimu Afrika kuphinda kuphi ke la umbukela afukele khona. Ngiyabingelela abakwethu. Lobingelela abathu King Skhondla, the one and only king wona umabona kude wakho mnandi ngendlela eyisimanga. Sithi Mtuba Hustlers showcase your talent. Namhlanje sikuyona ingosi lapho sithi Azibuye Emasisweni lapho sibheka khona amakhono abantu. Namhlanje ngihleli nezinsizwa ke suka phansi endaweni yaseMtubatuba emachibini mangaphosisi angithi kunjalo bafowethu. Insizwa zisuka phansi emachibini. Namhlanje insizwa zizondlalela intambo, zizondlalela bukhoma nizwe ukuthi makukhulunywa ngokudlala kwesiginci kukhulunywa ngephimbo suke kushiwa into efana nani. Kanti ngoba sengishilo umbukela ukuthi igama lami nginguKing Skhondla, the one and only king wona umabona kude wakho omnandi ngendlela ezisimanga. Ingosi sihamba kuyona sithi Azibuye Emasisweni. Sazoba mnandi kukuhle kudelile njengamanje ake ngithi siphuza amanzi. Masibuya ngifuna ukuthi ke sibheke uhambo lamadoda ukuthi beze bengene emculweni kaMaskandi yini lengake yabaholela ekutheni nibona bekhethe umculo waMaskandi, kanti uthando olungaka lusukaphi, kanti futhi ingqinamba ababhekana nazo yiziphi, kanti futhi bakwazi kanjani ukuthi beyimanage ngani zakwethu. Njengamanje ake sithi sishelele siyabuya. Welcome back ke ngani zakwethu, sesibuyile sibuya kamnandi ngobe ngichazile ke ukuthi ke namhlanje ngiphethe insizwa eyidabuka phansi eMtubatuba esigodini sasemachibini edlala intambo. Ngale kokumosha isikhathi nokunanaza ngifuna ukuthi ngibingelela abafowethu beyichaze. Bafowethu asithathele isithuba sibingelela ababuyile ngasemakhaya. Sanibonani, lo bingelelayo waziwa ngeNkanyezi Gumede khona phansi le eMtuba emachibini. Kwezeginci ngaziwa ngela Mercedes. Bhuti bingelela ababukeli. Ngibingelele lo okhulumayo uLindani okwamathuntu usuka khona emachibeni naye. Kungekudala uzobe sekhona kuyo lengxenye yoMaskandi kodwa okwamanje seze ngokusiza nangobafu. Alright ke mfowethu njengoba usushilo ukuthi kule kaMaskandi waziwa ngelika Mercedes ke ngiyaye ngithanda ukuthi ngapholisa imaseko ngoba usuchazile washeshe wanginikeza indlela yokuqala istarter wathi waziwa ngelika Mercedes. Sengifuna ke mina siqale sibheke la igama Mercedes lisukaphi leli gama. Leli gama kwakukhona ikhehla sasithi sizingane zabafana besithathe ndawonye bahambe bosiqhatha ngasedamini. Shuthi ngelinye ilanga masijwala ukushaya ama-1-1 njalo ukuyidlula abanye ontanga yethu bajwala bashanga. Kwathi ngelinye ilanga ke lomkhulu ehambe edamini shuthi sijwala ukuqhathwa shuthi ngamshaya lo mfana wagcina sebuyile babuya bebaningi. Shuthi ngase ngibaxaka futhi nangakwamandla wathi lo mkhulu lona yathi ayishushuluzi iMercedes wathi ayigobeki yogobeka phansi lephayindini. Hayi ngani zakwethu umlando waleli gama lensizwa hayi liyacaka ukuthi lensizwa inamandla onke inkunzi uyayizwa nje ukuthi yayihlule ezinye insizwa ugadeke ukuthi ungayichukuluzi le ndoda inamandla ngendlela ezisimanga. Mfowethu mhlambe nawe ukubheka nje mfowethu ngoba usushilo ukuthi kungekudala sizokubona endimeni kaMaskandi, mhlambe yini lengaka ekutheni uyizwe ikholele ekutheni nawe uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukuyovelela nje lapha kuMaskandi. Okuyisifiso sami kahle kahle ukuthi ngiveze ikhono lami ebantwini nanokuthi vele uMaskandi yinto eyikhono lami vele into engikhule vele idlalwa into engikhule ngilalela kakhulu. Kwahambahambeke ke kwenzeke ke ngigcine ke sengabona ukuthi ngiyakhona ukubhala ingoma nami. Kwasho ingakho sengithathe isinqumo sokuthi ke kungekudala nami ngizogcina sengingena khona ngapha. Alright ke nibona kanza kwethu ngeke ngigxile kakhulu lensizwe ngoba ishilo ukuthi iphelezele nangu umfowethu kahle kahle umuntu ekumele ngibhekane naye ngqo yiyo inkunzi bathi ayishushuluzi iMercedes kusho yena kushongo mina. Mhlawumbe mfowethu ukubheka nje la ukuthi siyakubona usukhona endimeni yomculo, mhlambe Mercedes mfowethu uqale nini ungena endimeni yomculo? Endimeni yomculo ngaqala ngo-2013 ungena kodwa wathi wahamba ngezikhathi nge-2015 ngahlangana nendoda kwathi uJokazi wandile exuku. Ngaqala ngacula njalo ukuyipractice ingoma zayo sipractice sindawonye
sicula nje. Kwathi ekuhambeni sesikhathi yathi lensizwa wendoda kahle kahle sekumele ngikufundise isiginci ngoba ngathi uyasithanda. Ngathi mina ngabe ungisizile mfowethu. Yangifundisa le ndoda, yangifundisa ngangingenayo nami ithemba ukuthi ngikwazi ukushaya isiginci ngoba ngiyibona ngiyingcwele yena eyikudla. Wathi uzongifundisa-ke mina ngizobona, uzongenza ukuthi ngishaye ngikudla kuze kube namhlanje ngasifunda isiginci ngenxa yakhe. Alright, insizwa iyasichazela ukuthi ukuze ingene endimeni yomculo iyasebenzisana nezinsizwa ezifana noJokazi. Siyakhumbula uJokazi usekwazivakashela khona la kuyingozi sisho khona sithi azibuyele emasisweni. Naye wayekhona wabala ukuthi kukhona abantu abafundisayo esigincini. Ngithemba ukuthi namhlanje niyabona amagalelo akhe uJokazi ukuthi cha ngesikhathi efikile la wayengaqamba mangamayethi kukhona abantu abancela kogwansile ngaphansi kwakhe uJokazi. Mhlambe mfowethu ukubheka nje mfowethu ukuthi njengoba usukhona mhlambe zikhona yini ingoma osuke wazenza noma umsebenzi ofana nealbum noma singathi iEP? Cha, okwezingoma akakabikho engisarekhodile, ngisajwayele ukubhala nje. Mase ngibiza umfowethu sipractice-ele nje. Mhlambe ukucacisela umuntu obukayo njengamanje, omunye umuntu uzoyibuza mhlambe ethi ufuna ukufaka isandla. Yini edala ukuthi kungabikho ukuthi uhambe uyongena e-studio? Ubona ungakakulungeli ukungena e-studio noma mhlambe kukhona ezinye izinkinga ezikuvimba? Ade ngingakakulungeli ukuya e-studio. Ilokho kade okusangivimba. Alright, ngane zakwethu sisahleli kamnandi hleli nenkunzi uMercedes sisabheka nje uhambo lwakhe. Okwamanje ngifuna ukuthi-ke siphuze amanzi ukwazi ukuthi sehlise, then emva kwalapho sizobuya naye ekwazi ukuthi phela sibonile ushilo ukuthi lo muntu usekwazi ukudlala intambo kanti uhamba nomfowethu la akwazi naye ukuthi bethinte naye mabe practice. Ngifuna ukuthi masibuya mina besithintele ingoma ezimbala. Kodwa-ke engifuna ukuthi sikuzwe kuyo lensizwa ngaphambi kokuba sengale. Mercedes ngaphambi kokuba sihambe ngifuna ukuthi masibuya sibuye ngengoma yakho ozobudlalela yona bukhoma nihamba nalensizwa. Iyiphi ingoma nizodlalela yona kubabukeli ngasemakhaya? Ingoma engizoyidlala ile ethi sengifisa ukuba umakhelwane wakhe. Usufisa ukuba umakhelwane wakhe. Ngabe ubalo makhelwane ngenzeka phela ngokusasojana mfowethu awusichazele ubani umakhelwane ofisa ukuba umakhelwane wakhe? Engifisa ukuba umakhelwane wakhe umuntu othambileyo esibambisene naye kwezothando. Bawethu ngavele ngahalela ngaba magange ukuthi ngabe sengibuyile ukuyophuza amanzi ngale kokumosha isikhathi ukuze ngingasimoshi lesikhathi sokuthi ngizwe lento emnandi kangaka ke. Ngane zakwethu ake sihambe sithi shelele sizobuya masibuya sesibuya sithi sengifisa ukuba umakhelwane wakhe kusho insizwa uMercedes hayi mina.
ke kuhle kudelile insizwa zisho kamnandi ukuthi sengifisa ukuba umakhelwane wakhe ayi nami sengizombheka umakhelwane ngasekhaya ukuthi akekho yini engathi nami imithi neminithi ke ngisondele kuye mfowethu ingoma mfowethu sithola nini ngoba cha hayi imnandi ngendlela eyisimanga ingoma bengicabanga ukuthi ngivesane ngisase ngidedela ngoDisemba sekuyi EP ubuhlelela ukuthi ngoDisemba uze ne-EP mhlambe mfethu i-EP izobe iqukethe amanoni amangaki mhlambe ukusithi halabusi izobe iqukethe amanoni amane izobe iqukethe amanoni amane mhlambe mfethu kulamanoni amane obani esingabalindela mhlambe ekuthenini usebenzisane nabo njengomuntu sikubona uhamba nanayo insizwa iyona ekulekelelayo eBeckham mhlawumbe abantu ongaba-feature ey'ntweni kanjalo abantu engingaba-feature yiyo umfowethu lo njalo usebenza naye mase ngingaba yibo oJokazi Okay mfowethu njengomuntu opheka uJokazi engifisa ukubheka la mhlambe nombukeli ngasekhaya uyayibuza ukuthi okay siyambona uMercedes ufikile wafundiswa uJokazi isiginci ngoba esefuna manje ukuyimela yini emsusu ekuthenini esuke ekhaya la afunda khona ancela khona ulwazi kuJokazi afuna ukuyimela yena njengoMercedes yini lena emenze wafuna ukusuka kuJokazi eyimela njengoMercedes lento othi ngiyiqalele eqaleni ngiqale ngingakahlangani naye mfethu uJokazi ngaqala nginothando lwengoma ukuthi ngiyafisa ukuyishayela ingoma ngelinye ilanga ngaqala ngisemncane ngiseyingane ngijwayele ekhaya ukudlala uMgqumeni kakhulu ngangiye ngithi mhlambe ngihlele ekhaya mhlambe thothi siyacenta ekhaya ungibona sengiphethe ifosholo sengilingisa ngathi ngiphethe isiginci eze behleko anti bethe le ngane yabhuti ishuthi siyahlanya ekhanda ngenxa yalento nje ngenxa yalento le ungibona sengilingisa ngefosholo ngilingisa ngemuva ngizenza uMgqumeni kwesinye isikhathi ngithathe amahlahla ngwafaka ekhanda ngithi ngenza irasta kwase kusuka-ke ngelinye ilanga ngahlangana nomfowethu uJokazi ngamcela ukuthi ngisacela ukuthi engifundise lo shuni wawuyena umuntu vese emakhaya engahlangana naye uyena owayekwazi ukushaya isiginci engangisithanda futhi nami mhlambe mfethu ukuhlangana kwakho noJokazi nihlangana kanjani nihlangana emidlalweni thizeni noma ukuhlangana kwami noJokazi sahlanganiswa enye indoda okwakuthiwa uAndile Mkhwanazi bayazi ngumgodoyi sahlangana kwasho ukuthi vese sinoJokazi sizihlobo ukuthi besingazani vese alright ke mbukeli nayizwa lensizwa ukuthi cha ihambo lwayo noJokazi lusuka kude kakhulu kanti nohambo lwayo nomculo kaMaskandi lusuka esemncane uyayizwa ukuthi ibithatha amahlahla ilingise uMgqumeni okuyinto ehlekisayo ke leyo iphinde idlale nangefosholo siyabonga ukuthi namhlanje sowakwazi ukuthenga isiginqa usashaya ifosholo siyakubongela ke lokho kusemnandi kukuhle kudelile ngane zakwethu ukhumbule njalo uma ukuthi uyasanda kusijoyina lapho ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ushiye necomment yakho sizokuphala kwakho ngoba singumuntu basilase asilutho ngane zakwethu ngaphandle kwenu sifisa nina ukuthi nihlezi niseseka ngayo yonke indlela anti uncenca nje wonke umuntu obukayo ekuthenini uma kukhona omunye umuntu omaziyo ukuthi unesiphiwo thizena akwazi ukusenza siyacela ukuba uxhumane nathi einkundleni zethu zokuxhumana sizobe sesikwazi ukuthi sixhumane naye sikwazi ukuthi simvezele abantu ukuze bazi ikhono lakhe ngaleyo ndlela leyo uzothola ukuthi naye aphumelele axhaseke ngaleyo ndlela okay Mercedes mfethu engifisa ukwazi umuntu ke ngoba usushilo ukuthi awukabi nazo ingoma osuyirecordile umuntu mayecela ethi Mercedes ngicela ukuthi ufike ngizobe ngine party lapha ekhaya ngizobe ngenzele mhlambe ingane yami thizeni ngicela ufike uzongidlalela isiginci nidlale nalensizwa nidlale live niyaye nikhone yini ukuthi niyosiza endaweni kanjalo noma niyaye nibalekele ukuthi hayi sifuna thina mase sirecordile ngiyaye ngikhone ukuya lezo ndawo ezikanjalo ukuthi ngiyoshaya live
Alright ke mbukeli njengamanje into ezokwenzeka ukuthi uMercedes asisikele futhi kwamanye amanoni akhe asiphathele wona azodlalela wona ngoba bengeke suke uhambo lingaba kwethu efike nesiginci nje ezosithi halamuzi cha lutho ngani zakwethu Mercedes mfowethu yipi ingoma ofisa ukudlalela yona njengamanje ngifuna ukudlale etha ukukhohlwa umuntu obumthanda lensizwa bafethi ngathi kwezothando hayi ngathi kabi lensizwa kwezothando ngiyayisola lensizwa ukuthi bayihetha le ndoda hayi zonke ingoma zayo zingapha kodwa ke angifuni lokhu sikhuluma kakhulu Mercedes awuvele ukhwele phezulu kwengoma angithi insizwa vele uyayazi ingoma hayi avele nikhale phezulu kwayo ngani zakwethu njengamanje usekuphela uMercedes ungakhohlwa to subscribe on our YouTube channel ngani zakwethu ngisabathe ngiyafaka noma kusabhesi nyana kuyabheda hayi kuyabheda ngani zakwethu Nkanyezi mfethu awucabanga ungifeature le uyayizwa ibhesi engiyifaka lapha mfethu ukuthi hayi ikhona mfethu hayi ngivumeleke nombani awungangena ufake lokho hayi nizwile ngani zakwethu nani nizwele ukuthi bengikhuphuka ngomunye ushuni lapha komunye ubhesi Nkanyezi mfethu le ngoma oyibhalile mfethu ngabe nayo mhlambe ingezinye zeingoma ezithinte abantu osondelene nayo noma wabhala nje ingoma nje kwesinye isikhathi mina ngilo muntu lo ophinde engaculeki ngiphinde ngiculele ngisuke ngibone komunye umuntu ngicula le ngoma kwakunomunye umfowethu engangiculela yena alright okahle kahle ngamanye amazwi wena mawubhala ingoma engifisa ukuthola ubhala ngesimo senzeka kuwena noma ubhala nje ngento eyenzeka nje emphakathini nje in general ngibhala ngento eyenzeka emphakathini in general alright Nkanyezi mfowethu sengifisa ukuthi isigoqe noma ngithi Mercedes mhlambe lizwakala kangcono lela abantu okuyilona kumele belazi kakhulu because ilona gama othi ufuna ukwaziwa ngalo emculweni since usufikile umuntu okufunayo ofuna ukubhuka ofuna mayengathi Nkanyezi ngikubone kumuntu bahasilazi ngayithanda indlela odlala ngayo isiginci ngiyafisa nami uyongisiza ungidlalele isiginci e-studio uvumelekile ukusebenza nalabo bantu abakanjalo noma uzibona nje ungakakhuthaleli ukuthi usebenze nomunye umuntu uma efuna ukuthi umdlalele intambo ngivumelekile ukuthi ngisiza abantu abakanjalo okay mfethu umuntu ke ofuna ukubhuka ezintweni kanjalo uma efuna ukubhuka umuntu ukuthola kanjani ngiyatholakala ku Facebook ngoMercedes Gumede na WhatsApp ngiyatholakala ku 0665876981
Okay mana ke Mercedes mfethu isikhathi sokuthi manje sikhangise konke umuntu so akuzi ukusiza ukuthi sisho inamba sigijima ngicela sisho inamba nje kahle ibize inombolo othola kuyona inamba engitholakala kuyo 066 587 69 81. Okay insizwa yami mfowethu nawe ushilo ukuthi hayi khona nesingahle sikulindele nawe mhlambe njengomuntu osondelene noNkanyezi nawe indlela oyotholakala ngayo einkundleni zokuxhumana abantu mabefuna ukulandela into ekanjalo utholakala kanjani Ngiyatholakala ku Facebook umwelase idungelihle igama engibiza ngalo ku Facebook nedungelihle igama engizoyibiza ngalo vele mangabe sengikhona endimini yoMaskandi nenombolo yami ucingo ngitholakala kuyo u082 045 6143 mhlambe mfethu before sivale engifisa ukubheka la kuwena njengomuntu ozokale ubheka u2 mangaphosisa mangathi noma kusuka umuntu ethi ngithandile indlela obheka ngayo ngicela uzongibhekela uyavuma yini entweni enjengaleyo ngavuma impela ngibe nankinga ngeke ube nankinga udinga usizo ngamkhona umsiza okay hayi bafethu sibonge kakhulu ukuthi nisivakashele la sumuntu basilazi noma isikhathi ke sethu sisincane ngendlela yesimanga kodwa ngiyethemba ukuthi uma senikhiphile nina nobabili sokukhona umsebenzi esunu ukhiphile ngiyethemba ukuthi ngiyocela ukuthi nisixhume ngendlela enikwazi ukuthi nisixhume ngayo ukuze sikwazi phinde futhi sizoxwayisa ababukeli ngasemakhaya ukuthi sekukhona osekukhona ngifuna leli nithathele lithuba ke Nkanyezi kakhulukazi mfowethu ngoba wena esingawe namhlanje uzikhangise konke umuntu obukayo uzicelele support uzicelele uxhaso kumuntu ongakusiza ofana nemanager njengoba umuntu osafuna ukufukulwa ukuze ukwazi ungena estudio so nginika leli thuba ke njengamanje uzicelele usize kuwo wonke umuntu okubukayo njengamanje ngibonge kuwe ngethuba bengifisa ukuthi nami ngiyengithola imanager ezokwazi ukuthi ingisize kuleli khono lami engikulo ukuthi ingisize endaweni zomculo wami kube nomuntu ozokwazi ukungimanage kanza kwethu bathi okungapheli kuyahlola nami ke sekufike la ngivalelisa khona sengithatha umtholo wami ngiphikelela phansi kwelakithi la ngidaba khona kanti ke mina ngiyena bathi uKings Skhondla nokwajoza ikhundla oba njalo bathi abaxoxa bhoboza phona sogengele khulumani maphisa tentini la umfoka sibiya ke lona bathi umfana kamshengu ngishabalala sweetly stadadu mnandi ebashukelo babami ke ongizalayo leyo weyinsizwa zakwethu phambi kokuba ngihambe khona ngifisa ukunidlulisela khona bafowethu ke kunento engifisa ukuthi wonke umuntu ayazi sengivalelisa nje bafowethu siphiwe ngongafani kanti sikhuliswe ngongefani futhi siphuma emakhaya angefani into engifisa ukuthi niyazi iyodwa bengingathanda ukuthi wonke umuntu ngesithathe isibonelo sizifanise nempukane omnye umuntu uzothi King Skhondla why ukuthi sifane nempukane impukane ihlala emanyaleni okay kulungile right impukane ihlala emanyaleni ngenzeka ukhule ekhaya la wazi khona ukuthi isimo asikho kahle impukane ihlala emanyaleni kodwa ngaso sonke isikhathi iyakulwela ukuthi ifele endaweni eclean isibonele iyafela obisini iyafela emapletini amahle adliwayo ngiqonda ukuthini ke ukuthi uphumaphi zama yonke indlela ukuthi egcineni kube khona la uzophumelela khona siveza onke amandla akho ekuthenini ngaso sonke isikhathi lawo mhlawulala kubonakala ukuthi nakho engakusebenzela kungalokhu kuthiwa hayi lo wazala ehluphekile namanje usahluphekile lo wazala ehluleka ukuphumelela namanje akaphumeleli ngaso sonke isikhathi asilwele ukuphumelela kukho konke esikwenzayo ngiyabonga nganza ukuthi ahlangane ngenzalo mhlawumbe nje bafowethu ukuchazela umbukeli lapha ngasekhaya uyezwa njengamanje ukuthi laba bafowethu beza ne-album eshisayo bafowethu noma sazi ukuthi umusic wenu ulandelwa kakhulu and abantu bayawuthanda igqomu yini kahle kahle eyenza nina ukuthi niyeke ukukhetha amanye ama-genre nizokhetha nje igqomu thatha ithuba mina ngasho ngokwami ukuthi igqomu
it's like a culture kithi thina abantu abamnyama sikhule igqomu dlalwa selilalela noma isikhona eminye imiculo esingenisile like amapiano kodwa thina sikhethe ukuthi no igqomu asilivuse igqomu asilimele njengomculo osungathi uyaphela esikhathini samanje kodwa sikhethe ukuthi hayi asingapheli sonke asingaphelelwa amandla asibuye sizodlala igqomu dlalela abantu